we diere kopu ko yinam wo ya za manfo be di ho ya ababa wa na so mfa ma meti o Oforisuo bema ewi ase de yo na sanya o ya enya ofaye na ababa wa Janet na nkasa na opa de kokwa hu a wose yete dam na ha ba de kire no de edika na kola wa ama na ni ansa de na se knama wani nsa de anya bol gadwum oba comfort panyimu etese me ameti wo ka cha me se me din ayira wo wi ase bukum eje bi ato ne bedin de ma to comfort ka cha me se wo ba wo de ne to comfort wa na me ya akwa no so sa de akuom so me sa de akua comfort wa ansa fa akua comfort na nto no akua comfort nya me che eti ababa wa na nkasa na nse beginning no wadre abrantie ya che ofane so ye told again of also be my yenka gospel truth in kire me ma no ma omukokwa so no omuma dodo na yenkofo dia because okwa wokwa anu asaba oba anu asakọ enti ema no mu bi wo ho a wokọ ba ni nyina no so ba bi o ye adwuma na so wota akọ no anase na adwuma mo no so ofa boyfriend wo ho enti yenka kire me no I am telling you not driver for ko bi okrampa wase me kwa site aba galamse fo dodo na aka ho wo mo a wo mu de your friends contraje say me kwa yi original Nigeria say nyama e masha na ye obesi na chi what am I say so hwemu ko akra na nse won frempo eti wo mo ya omo adwuma ne say ye kwakwan so what say ye kwakwan so aba ade ai omna sama me kama asem ofo ma asem na me kan ne pa no some your ba etio mema ne bi wo ko hyemu saa no aba e ma dodo na agina so asiki divorce because oni bre ma wonom ena ma ne bi won so be ma no kokora wo bantam so still da no wo hwe se ne be ma ne si ni ho na ne wa fa ho ade your friend is tonton peda asifia kona enframa sa abo no wonu mu kro no te krampo wo se twafo achi na nyame aye na dom a wasa man free chance a wono nko ane nam ne baby ene anu odi ne ho kosa na sa Janet no ye ka kire ne se won hwe nya na abrantie wo ye mfonso kakra se wonu obi atena se afe ne kakra se minim ne maame kwala ne din nyina akora nye krampo na eja ye fun yi ne din ba ya enka wonim ne din ye ne ye beka wo girlfriend o se wo ba maame din full name di a kire wa se we nyina de bobla na maame tie Sofia ya se meka se wo me enkokora mpa wo maame enko na ma onko no ntimi nka ncha ne se ne wo ma onko de awso wo so on ne ho nkotena baby because asamba sesi ya hefa na de nefa sa Asemba fe na oba Sompa na se ukọ radio station bi aka samani ababa wa biti oba me da obetwa hwe wonso me ntimi anyene ntini wawu nti no afe na ade picture betoto ahwe na ebusuafo ana enne mema no mo aba ne na ma no mo aba no awade aka ntete ye so kwa awade abisa ya wade wale nsi unu nyina aka ho ye twempena ma wasi hu Asemba wakabi di amofo so bema ayi na nsan ya bema bi ne yire dia wo ne girlfriend import dia wo na wodi kan na wo afa wo dia stoso mienu wose nya ne dia wadi na aboso mi nkuno wo akwa wo no wose afa dia sa aboso mi nkuno ne na jai akola ne obi foforo dia esa nse be ma na kofia ma oba ne maame hu ni nti no oba ne maame atwa aboso dia tai be ma na chi se wo boa me ba na bla bobo ne na wo bo no eye be ma we dia san kwa DNA eti so no abati kuma se ya na se ne maame tia Sofia ya na wonim ni din wonim ne maame wonim ba bia wote ade a na abrante why a big mistake next time biem no ya no wahwe no ototo wakwan ye na Janet no chanya mbo ayen kope no yen kotiri ba bia wo bia no ene asa akwada no sa wonya abrante we se ba eye DNA ene be kire wose wa ye krado so be DNA no na musuo nka baba wa Janet ya wadi comfort wa tem comfort bia wa mete wadi matem sabi din ayira me din ka tese ewia se ma nyina ho no bi no ese me de atwa mu no emuso nka no na se akoye DNA na se bubo na nya ablantie we ba me ka me papa wudo for so be ma adapt since day 1 hour for ablantie we say ya won nyin say ya say so onyin say krampo de ne wudi mi na mso bi di usika what am I say but onyin say ye ni say wo ka nyina da ko sisa wo ye nyina da be sesen we eni ne friend say na koso kuma kro no be kwa akoton a se oton dada obekwa akoton no ode aba betu abrante de kenti no wa be fie ya je na asem no kana koma nto no ye ochenya me ya adom a ya ma ne mfa akora ne nwane be kwa akoti no ansa na de be sie me da ase no okay omna samoa
Give a coca the income. I say comfort to a DB a trim. For you say a DB on my comfort minimum there. Someone so you need degenerate. No, there. And I also saw one casa, and they are welcome. Asem. Kwakunache say comfort to you so them from a general fun. Na comfort there. They all kind. Oh, men can't yao. What am I making? Osei when you see a brain. Osei. The other who am crying say Osei so the comfort to know a 2 akwadana and enough for Western. Everybody be Christiana Naomi. Elizabeth. But Bible musubi ana Salame. Sano manu se say dino ayira. Comfort there a chum. Yam yen kreni. Comfort no. Ofo obi enu esi oba woni board ne beto Christiana. Sa. Comfort there was system na kaka na pa. Enyam pa. And the cases like what I can to be. what I can so why Kwakuna say on can say comfort. Na me just say akake to be na free system. No dey I am me how why? Ya pausa je nyamba. Promise am bisa enya. I say no person modify no say comfort but a comfort I said me kind of kone fenetes no so when sua na abaka say comfort you kind of kone so when fenetes nko dey comfort comfort enti ya opa kogogo ne pon play na tie di no enya comfort no fenetes no one need to comfort comfort we person ya na ba like that the fenetes I dey so Kwakuzo person ya na never so in free comfort. I mean I get comfort. Comfort. And you have to stop any kind of and the was say comfort. Oh, Salame ni ada Christiana. Je na timu nyina ko. And Naomi no. Naomi ni comfort no. Comfort no. A free system. Kwaku ya bele no. The woman na so. Miss Webby can sing beyond the way she comes at you for Mamma Canasa. Or say Sabe, a trade me for any quatequas and Asia. Sano can, a chief from Fancham, Sano Cano, a trade me for any quatequasia. Asia, Yana times in the hygiene. In your bearman, of also Busa say, what's in Kia Tonenkra, what's it in this was meaning? Now, O catcher or barn say, and on Fan Command. A do maybe one man. Ya, guys, and Mamoyano. And no more pay we are sepa munim. Just a no one some of the men calabi so bobia, menyana pass or bono. Oh, Mumia munim de. Yin seno, uti or bana casa de mukes and a tedia. Mim femo, and ya kureba, and yet papaiba. And yet papaiba. Now, dear, me des or so I serious. She said, don't mean case, and yanaba. But dear, why serious or one was obey a dino, menene yagin. Comfort and soon to mean ganja say. Yana tinsun timin kanje say comfort na come no. What timin kanje me. Eh Janet no. What timin kanje me say. 7 pedro akwai obey akwa na nye be mai ba. E wo kwan bi so. Ana be man sun timin sipi enka say akwa na ne ba. Ti asem na make no. Wo si wo tu kwan o ye busy. Ti say de na me nwa ba yi ken. Ampa o edu mebi ho no mo a. One could show papa. There what you are crying, I was you croma cobo don't come me. Kejet Yaban, Konuka walk. Rea, yet the penny paper to one. Time or the far now, the 2 quantity or buy it. Yes, and that time, bay. One check it. Ya o yenano, Gano. Oh, said what did be a best was a chrome dear. So when okay, the mummy, you know. Our woman, on papa way. I don't papa the one woman. And as uncle and papa for no modia. Or say no modia. Okay. Sana tia dia. A brand here they was say. Obey Aquilano DNA. Nemo my do time of Osu. Or a bearman obey or Janet no way any paboni or a baboni. So what Jania? And by the phone Cassan channel. Macas has was your 2 cousins and my dear woo. I dear way, and money be when you're very careful. Ade ekwoso ne ba ko bi kura ba ha wono so ne cruise
ahaya aswame ya enkura miensa obando madwana kwa kwatra enkran we Asem Papa ni so kwa kwachi ba bi se ya na kwa bibi se se wakum nipa emu oya ade ma ni bi ye se sabu wo trauma be ma ebon hu kasa wo ya nyinsemu wo ya reda ho uzu ni mpefe se nyinsa na nya akwa elba be ma iba no ba be ja ka se ye kuro mama mne de se nya wo tu ni din e ba be ye wo de ya the way sa wo tu ni din e ba be ye wo de ya no o pese o kire sai ene obi kura wo pe be mama na hwe no wonya na de nya me da no anya be ma a wo hwe na wo sa keka fo je na kura na kwan ya fa so a woni wa se be ma kura ka sa kura na e de be kura be ne e ma ba bi na ye no ma san wo wi ase ma papa di agwa ko obedi na tem boy papa yes obi ka se asanto obi ka twese me fellow pa e ke so mi se e tem bi me fellow pa e je do time e ma no ye yo fa asefo no ye nwan keto adom ba bia mo ko ne munya very careful okay me ma ka se trap bi wo no a ukoma wade e se unya musuahunu wanya musuahunu na kotomu a watom de wo ka na oba ne ka no edume bi so ampa bi a ne kuro mama ne sa na te yenta na kwa bi omko buru fitamu a wo beta ne ba mudi ni dwane wo so opede ba wo kai ya na ne hu ni suo ni ade wo kwa wo buru no sa kwa nya ne ba etedu time trap na ye wari mu no nke nye hwe nanso ye nhwem se wo betimi adai adi so ebi na opa so odere akoya ni ye de afa ne mienu ada se ne trap na wo ka na mpa betimi ayadwuma ada nso sa akora no so nya ba mai ba iti ade ese se moja nyira and the 21st century oyi wukuro mama mre ne sa no no edu gure bi na wo de kotisi obi a masa etu obeto bale o ewo kwa bi so etu obeto bale ntimi de American baba wa Janet se woti e friend no mfa no e se ponko abode ma ni wura mo da obi kasa nche no be ma ya word se obe DNA ovosuo se sa na obe ma ya ti ase sa de a ye nani kwa se e bre ho tietie na na ekoye bi e na ebubo abrantie ebi nso na ono nso sa bebu abo abrantie bebu abo no nso a ne yenko ani no ofoso ye ho ntoyen okay yan kan kira baba wa no se ekwa bi so no o ye gu na busuafo animu ase muso wadi Janet de yi penako o ya ngunani penako enti ababa wa Janet no onhwe yie se eduru babia na ewiasem sensem ni mu amane no ya na eye papa miawa no ya na eye akwa sensem bi aba ekobasa na wo ye aguma akora ni mu ase kwa bi so na me Osei Aboagye de baabi ade ni bubu kafu kɔ no ka meka kirefo bi se konko edin ni fisa akoda no onyini nyuru baabi a wo se aboso me nwotwe onko baabi a onya nhye mpaboa nhye atade papa bia nti ka wo kar ka beba fom anya sa hospital wo ko nyina no kwa okoye live hospital oni a juice ka kwa ade ewom kura asefem fere kura ne se meme di diama asefa to me ba no wan fa to no na me ba betua hospital be kura fa card ma me nkotua be kura no a osime mfa card ma ho eno tie dia asem to so se wo mpena kura wo hospital ho kura no a obi begie di wo kwa bi so every say line na akwakoye hospital ho eno tie sa baba wa Janet se wo tie me na wo gidi pa se akoda no eyefo bi ba pa no dia o matuna num tuo ni enko edin ani no efiri se sade yensi atotum watuo no ene sade abrowatie sika no adrobafo no mutwika akese no mkokwa so na watwe mienu bosome no eduru ba bia ya na misuma won abrantie bi ekofa obi otwi heavy duty ni bi se ya na ne yire ne se mepe wasempa nenso so ade bi a mekunu ayeme no se me ma don ho kamea wanhwe ya menim de beye wo orofo na ababa wano se kwoni abrantie ne beda ekwa bi so na wote graphic paper ena o se bra behwe de mekunu ayeme ena owuro ne ho no de graphic ne to na ne japade ne so no na ahye ti said de o de graphic atu gem
na ahye no efise ba bia na oni ababa wana adi agura kwa kodu na akase ko ode kwa wuram kwa bi so eno se da bi de mi kura ye me no de wan hwe yi a na nim guase aye den ode graphic ato ajapade nso ahye tizo ode graphic ato gem adenti no wo ye na yire no sa efiri se de wo ti ye nti eno ode bibi ato lokwa ato ade no so enti bema na ababa wane kasa yim ne ne ye mu no ada oba office kwa ofa so kasa kra no wonye marriage material ware na bebre enti pekwan ya befa so kwa edie no ho besan wate band sa ho beto na bosome nwotwe akoda de onyanyini nuru ba bia o ka beba fom wate ka beba fom Oba no so obeye. Oba no say na we Oba no according to Oba no say eye abrantie ba. Eba. Okay. Ne yemusa say ntemofo no so sesai. Coach fo no. Ai. Ana nkwasha kasa bi a Oba no Janet ne kan ye. Say Oba di pa de atua. Oba wo betuma di pa. Ede ba katua na wo. Ede ba katua be na Oba betua. Ete se bibi hwam. Ete se obi se ka che ne maame so na wo mi a wo de a kasese wo ka na mintua. A wo so obom wo ka sese wo ka. Wei Eti so kase kwaku e wo kase metu about ika na kese bi so obi ba no wo hwe no so ta se na ombasade ne be kwa nimu na efuru na nya kobie bi a monfa ma nyansafo na mo no mo ntwempra na mo ne mo na mo wale wo mo wate okay etika dache de ekoso ya ne pitiri bobo ho na ababa wa penako no ananye za no de peneku maka pena kokora se oba ya so ahuna kora mpo de so ko wo no ma enkura na eja de wo so according to no say onye ne ho ade dia to omprema baba abranti na we na evire ni santomago mienu no de ade na oja ma omokoye ya asem yanka ntra baba waje na te se ye ma no akosi juada wa ma ye de ne picture betu tv ne so ba fia camera bebo ha bebre ede ne picture beto so ema wiase nyina hu na brabo na busuafo nyina bebu na brabo tikata cheke wakoma to ye mu ate na ye fa story ba kono emra ye ko express group efrisa akwantusem nyina express group betumi aboa ma akwantusem aye kama pa se ye ko sua de se ye ko ye walatu asa ye adwuma ne ye abehwa busuafo express group na mekanfo nam de ama ho akwantuo pa de ye fa nkoda wo ma ye Canada US UK Australia Germany henfa express group ene betumi aboa e kwan no so Kumasi Accra tema East Legon takwa de sunwane tamale bibia ni express group ewo ho yanyi abawe na ye ne wo mo entwetwe komo for your country home 0249000448 0249000448 express group and American phone am dia ma 3 center du papa dia ba dwa so edi tu koko ase 3A co capsules coco master and American phone am dia ma so sisi eyo ya duru ba bia ntumi so yema timpa uja nan moja firi mu eba koko ya de bone pa eno na kwasi broni frɛ no natural pass ye koko enye papa na edura etumi etu ase na ho esan ho towo 3A co capsules coco master yanko kolina keba dani heba misty heba happy dank yebenya biato 0546107107 0546107107 orofo se ujade na se opese unya anuye papa na se yade no ebetumi atu amempa 21st clinic na mekanfo na media ma 21st clinic se yade bibre bia de free twimia no kosu na se obetu ase na wode ama na wode abibiro so ena odi tu sa yade yi ase na de ama 21st clinic aye 21st clinic wagi din ewo wiase afa na nyina eye sciatica no eno ntini o se wo ye expert in sciatica sa sciatica na eso osisi efasire mu na akokom na akokosu na asintim yade eye papa 21st clinic nkuto ene tu sciatica yade na se odi abibiduro so laboratory scan ni fidi ahodo pi na so ye bibire no
obi ewo ho a obetumi ede ahwe wo 15 branches ene akiri ene wo ewo Ghana memha Kumasi ahwa overseas obehu 21st clinic ewo ho Obuase cancer quarters called junction Dome market enkran ho na behu 21st clinic Sunyane Kranza Techima 21st clinic was mini mumra na mintu yade na se emfama mo 0540311311 0540311311 Liberty conference na sadru obi odofo food for talk to one omahne yadubu ahye ne ministries ye ena de Liberty conference no eba orofo adansidie pinu ena fi Liberty conference nim ede aba oman Ghana ma enya asem ketwa kra ye ko ehefa na ye ko Jubilee Park February edition no 22nd ya ena eba so orofo yenko na yenko sesa ya brabo wate efrise nyame beye nyame ne mabaye ne ma na krupo twedi apo adawroma no ya na nsenkyere ne enso esisi pa na Dana Hamilton and Cindy Thompson emoji ene Kwame Chedu omo ene de enyom to beji Nyankopon tata amana sori afri na hengwam na wababa ye ne nsenkyere no afri we no se wanko bia wa yo hu eno ena ya da meka se liberum freedom liberty eno to yankoi na omahene yadubu ache awiye brem de Nyankopon ede adom no ofa bi emdomo se fri se omafo omuko Liberty conference no friso omuko nyina no omudi adanse nko a de beko bia no ensechene enso etimisi Ose come and be blessed, oh glory, hallelujah. Liberty conference, yankwe, na nyoma enko enkai enfa emayen. Na yako obo Herbal and Medical Research Center. Obo Herbal and Medical Research Center. Ye de ya anwa ene obebe fie ha. Eno ti se yako ni yako riskane. Ye di code no anase ye pan no dia na ye tumi anya new Sompa TV no dia orofo enkwankwa no omube scan ama ye kama if it's a dodo no a NSS sabre ye hwehwem ye humo mo hwehwe ya mo behu ye da so di code no so anya asem ke 20 mo pam rante ni bi no mo scan emfaman na dwumadi ahodo ye di no TV so mo tumi anya bia hwe na akatua pa ye nya no mo so mo tumi anya bi if it's Sompa ema akatua papa Yenko Dank Natural Healthcare Complex. Dank semen kanchira wo se. Yade bay ena tete wo aba nipadua mu a wotumi ensa emfama bibiduru so na dank so editu yade. Ede bay yade a. Orofo se ye kan yamkuro osa paade a ene namsan yade paade a dank odifa ne feature enya adwuma kra. Ye ko pachi number 2 woni City Life Hybrid School no ene bo ho pe. Na ye ko dank ho a okutu yade na se. Dodo no a wo ko dank ho se ho ya ahoto eno nti ye frɛ wo ahoto fie ye kwai ne yekutu yade ase ama me ne wansa yade enipa benya wo so na ye yade kro ya ye ko dank ho na ya fom kwan dia ye frɛ e wo ahoma wi so 02441 0244017556 0244017556 and 0266593330 na ye ko dank ho e wo pachi number 2 na ye kutu ye yade ase kama dia waba no anya atrase panipa memo akwaba yeja empom te sen nyame adome ho ye ufiri hin na baye ba che free amona praso ehefa amona praso still region udin de say ipacho edin omudi nimi ho ye pele branimu be microphone no o se ufiri eastern region global so amona praso edi be na so omudi nimu wo edi omudi nimi ye pele the nani mbobo obi odi pele bi oni bobo wakusam ne sen ya Osei Oforisuo Aboagye memo o pacho makusam ne se surface mining na meko 5 fidie free baby edi be see amona price baby a edi na boy no ti me de bae no na fidie wan ka che ne se ebra so sa wasa osesa oil na wo machine no nti ma me fa nya adwuma ansa na mso yo mate nti o ma fitani bae ebe tu sompo na wo machine ase no se o be nsisi bi ho no nti o twe oil na wo me na free no nti before ya di oil fufu begu na ade asa na o se de enkofi ade kye a na ya bana ya rabeto adwuma no so nti ya kofi ade kye a bae na be bi afidie ni si no nsi ho o ma track akosi yamfa se be sa ha ne ka kwemo obi a track akosi ho na kasa na nyem nso na ene obi na bohye a ono so ye the same adwuma na bi nti me frɛ operator no
ebisanse na why na tracking machine free ha kosi dem fofo e na so no na me se na wo tracking machine no wo hwe oil e wo ma wo geji oil because ade achen wo betu machine say wo check oil check hydraulic check ni o be bransa na wo move machine wo check ni o mani na o se da bi na me se bra nti obaye na me se wo hwe machine ase na o se oh motu Sompa na boss na me se ayetu wo betu efidie o se nka wo frɛ me na me che se say na efidie ntia na say na ti ansa na wo move efidie no na ho akwa na di key ma o wase ye ono ne machine key no etumi bie me media no nti wa track akosi baby na me se hwe wa break engine no nti kwa ba ne sa na me frɛ machine run na me ko fa fin chance say na esi no se me de ma ba fa machine nti se engine break and me ma se me hwe kwa ba fa so am machine am ko me be fa no na say ena me say masanti say bend nti egusu kasa na ono ne site na me friends operator ba ko na o say machine ne site ne buy ena o say dia say na me say wa track machine akosi roof for say engine ena o say wa say engine dia say ye na ebe ye nti o nyai mechidi na o meye na adwuma ma no ena ono so ko tran machine ma o start so o ye adwuma nti me bo me brothers too amane wo ma am kwaje site na kase bo ma amane say na esi ena me sa dia o mbekọ machine owner no India for na o de operator na transfer obese me machine no o mbekọ mo no no makoka nti o mo no makoka de besi bia no o ma be ka kire me nti o mokọ bae na sama mmua o de bae ne say bibini na o de India for na no say memfa o mafidie no aye wo mo de no memfa nya adwuma na adwuma na ente engine na me mai den wo ma say no ente ka na me say no say me de fidie no ye adwuma hwan na be ye me engine na ma mentimenti ase nti wo mo nye me engine ma me anase wo mo ntwa meka asama ono ofosu na o de India for na no say enyo ono na wo say otua me engine ka na ono say engine site una na operator ne ye na adwuma no ono na say otua meka ukwa site una no won so a wase da bi operator ne ye me operator nya me na me de operator ne tena machine why two machine no operator na eye India for no machine o ye adwuma ma wo no ono na betu me machine say adenti no betu machine udi ja no ma fa nya no baby ane esi na sase so esi me masa so ensi wo mo na adenti no odi ne ono no safo akora besi ani ho de che se wo mo na betu na kire wo wai aga ne de wo e ba ne sa no wo ma na dwana de operator fofra betra machine so wa dwane kwai mini me bi oko ama wo de operator fofra your friend no say your friend Ebenezer de sa na me wo ne picture wo minim ne number na wo ni mini ne picture producers a friend no che say wa mama me machine e be ha na adwene e be chire fita e be chire tuntum ama se machine de dia machine ne de pressure sim so ama akopɛ bosin a akoto engine fofo de si machine mu tnanya wankasa wo dia there be me ko haye tie se o mafu akwa na the machine was site say am no kasa yi before I make ko haye no me buku no 10 days 50,000 low bed the buy and so 6,000 akoye 56,000 sa scanning na no machine one say if you didn't see one be 3 months na me yen sa scanning in advance ahye ena engine no so na me koto me ne machine one na call e na o chem say we no pe ena me to engine no di sim man so ye 75,000 ena me di sim say de be ya me ne ntem e be jo obi kran ko be ka say me come track na me koto cat na nkasa ma engine fencing but o consider me ama me di engine foforo ena sim man na me de mentiase ne say wo ko wa mfa machine na nya no ensi ni site safo asoso eni ni ho botaye be pa no de na ono ne safo akosi ani di two machine move ye me imagine me hunu say ko move machine ketimi ko ya ko wia machine no kwa bi so okay ti de akosi ya no na operator no wan ko fa ne ba ho operator no India for machine no ote so ena site owner no so ne operator no ye adwuma ma no nti omo mienu no uko we ha wesi we uko we ha wesi we enti producers mo akọ ho ana de ne kosi ye on trase no ke koko se chine koye yentio ovo emese nokre ye de ne kire nkoko na India for no omo company no nipa wakasa mo ma na wada no ye fe no ofusu na ebra me koduru nkoko no me ne ofusu kokodi nkomo na ne nkomo a odi nyina ne se nokre asem ne siye no
ne mmeranche ne bɛbɔ na maneɛ ne mmeranche ne bɛbɔ na maneɛ no ɔno yɛ n'adwene sɛ ɔbɛfrɛ abranteɛ na ɔmo fa n'adwuma no na ɔmo ne na kasa na Oforisuo asɛm ɔka nyinaa sɛ abranteɛ na ɔsɛ papa yi machine no abranteɛ no nye obi a no ɔyɛ adwuma wɔ hɔ gye no ɔyɛ adwuma wɔ hɔ no no otu kwan nti otu kwan no ɛno mu no na sɛ ɔma ɛna nipa na wɔne wei bɔ hyeɛ no wɔde no ɛbaayɛ na wɔde no kɔtena machine no so nti si ɛka paa deɛ a ɛyɛ Indiafoɔ na company no yɛ ɔmo deɛ no ɔmo no ɔmo nsoma abranteɛ no sɛ ɔnkotu wei machine sansa ɔmo machine ɔmo de ma no sɛ wɔfa nkɔ site no nkɔkɔ yɛ adwuma no machine no ɛyɛ machine a ɛyɛ kama bibia de na kwan mu nti ɛyɛ ne nwanwa sɛ abranteɛ na de ne pɛ nkotu machine no kɔyɛ saa nneɛma no maame saa ebusa ne sɛ na ɔmo nnim no ɛyɛ den na company kɛseɛ sei sɛ nipa no wɔyare no oni hɔ no mu a ɛyɛ den ɛna otimi bɛ ɔmotumi fa na anaasɛ otimi de saa wande ana 2 days no bɛyɛ adwuma ɔno kyerɛ mu sɛ abranteɛ a wɔne abranteɛ ɛyɛ site adwuma no ɛnam no so sɛ iwe abranteɛ hwehwɛ no hu no deɛ a wɔno no mom abranteɛ no ne we bɔ hye no mu ne betuma kyerɛ abranteɛ no nti ɔkɛkan mbusa nsɛsie no machine na we akwakoyɛ no ɔmo yɛ ne den ɔso ne deɛ India company no sɛ the moment ɔmo machine a we be hide kɔre deɛ a nwom ne ka kyɛn so nkoto abranteɛ we machine ni pa ko nkoto machine deɛ abranteɛ no kwa nwom ne na yɛ adwuma nti sie pɛ ne deɛ a yɛnkobusa nipa a wɔne abranteɛ we bɔ hye no Oforisuo ɛne ne di nkomo wie no ɛno anso hɔ ɛna me ne abranteɛ na wɔne we bɔ hye no me gye ne number na me frɛ no me da me ho adi kyerɛ ne sɛ me firi Sompa TV Sompa FM ɛwɔ Kumase ɛne yɛkɔɔyɛ na yɛne abranteɛ no yɛdi nkomo no tintin tietiem nyaan sɛ abranteɛ no wɔn onim no na deɛ yɛ abranteɛ we di rɔfo a asɛm bɛto no na ɛbra asɛm no sii yɛ no abranteɛ we mu nua no ɛkɔ report no wɔ ɛyɛ wɔde sɛ nkɔkɔ police station ɛma ɛkɔdu police station wɔ no commander wɔ hɔ ka kyerɛ ne sɛ asɛm we deɛ ɛnyɛ asɛm a yɛde ba police station nti sɛ abranteɛ we ne pɛ a wɔmfa asɛm no nkɔ court ana mbusa sɛ sɛsɛn sisi yɛde yɛhwɛ sɛ abranteɛ na okotu ɛyɛ machine no ɔno mom ne yɛhwɛ no wɔsɛ sɛ abranteɛ we edi agora bi di no so onim no ayɛ na adwen sɛ wɔde me ba Sompa FM ha so onim na nsunsum kura no sɛ abranteɛ ɔte ha yi etia nsunsum so a wanhwɛ a de one ne bɔ hye me na meka kyerɛ wo wanhwɛ ya yɛgyiro yiri bi na anye ya yɛbɛde oyiraba na meme kura na meme yɛ santwroni na me free Sompa TV Sompa FM no sɛ meme di agora agoro ebedi mi ay agoro no de oh no Oforisuo na me Oforisuo die kyerɛ nkɔkɔ sɛchi ensi na ensi kyina ɔtena so ka ho otimi nya me hute na asɛm no ba bi e wo bia no ye de sentrawfo no ye bɛbɔ awuram ne ye de yie ato yie to sma me na de ɛkɔyɛ no okay medase kɔkɔ sɛchi ne hwehwɛ mu de ɔyɛ ade pa ɛne aha ne ye ndi kura wɔ na ɛsere no bɛbasi na wɔkɔ ayɛ ɔkyɛ dodo ɔkɔ pɛso ɔda kuro ne so sɛ de ye no wɔkɔ da wa agye haya Ghana ya betumi akɔ aba na me gese me pɛ ba bi da no za de ye yi firim kada che kan akoma to ye mu ate ewiase no ye woni pabofo wo ho wo se abrante no tu ye ne friend say bra microphone no anti obia se nyo ne kofa ano a ye be hu kwan de Ebenezer no befa so eye tietietia eti ansa na akoto engine a obeye ni nyina ma ayi na ye complete no bo ka say 75 750 wow is 750 iti ubo ka say 750 million engine nko ana sana 10 days na me buku ya me di be medwuma no plus low bed am de buy 60 ya ka say go microphone him 50,000 na me din kan etua ma efidie wura no no nko na me di sand low bed I dey machine see so no so 6,000 te koye 56,000 wa boka eno kra de ahye kra efidie wura ne se ndie ma me nkan wasem kra na me di agro kra this na esi wona
abra ni yanye I know there's a machine wo ho and kwa bi so no o 3 months so ka se o je ko odije yes obetu o de no cheo oni de o say okay onye mu se o de achede but we na ase nani wo ho chese machine wo he fan machine wo me side se nka obe fa ko chese wa na o da so de adwuma ya nka obe fa ko na me sere ne se maboka nto ma me mfanye adwuma kakra na me san renew another day sem fa ma Steve Region me pa twan ho me nua kwakupoku obi ona no ye galamse a nyame to ne sade friend yakọ na ye ne obo Herbal and Medical Research Center kwotwetwe komomra na afei ye mra asem no so biem ya asemo me machines ho me famma safo ani ho osime de safo afoforo akosi ani adwen ben na ba utiri mu a wo de safo afoforo akosi ani eno so ya asem sebe obo me mo akwa bibia boko nyame adom na wonso kama ne uluku jongo frise on so mama fans so MC ya Dr. Uluku Yongo wo ba so aduru ne se ya no mrante na agene kwam next week mebre safo no next week mebre ni bi ni tin ma boni din no o ka mebre go bi be ka se ye mea so de me oluma next week aya sha me was test no so obo Herbal and Medical Research Center omo ado ato adumanu na doctor me ba ho no hwe me kama na owo nipa ho abotre sedi o si hwe me no me busa no se doctor obi aba se na nya no ho adaje no so obi aba se na menye ne ho bre ende no krepa etu wo abotre ye di hwe nipa ni o hwe so enuru so ho no aso ama bie bo so ay kama no atiesi ona wo sene no doctor research no na ya na ye me de no da bi asam ta aka uhwehwe yade ni no ene ma ye that difference amount Herbal hospitals e research no pepe doctor yeti o tie for ya hwefo tie o obo Herbal and Medical Research Center be fa kwanyan so achi Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumre yi na obo Herbal ye ne expert in cardiovascular diseases eye akoma no ene droban ahodo amoja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu enti tmache ebeba idasa akoma no anase droban ahodo amoja efam diafo sane ewo nipadua ni mu bia no obo Herbal ya kwadre ewo mu yie ankasa enti memmo bia na ada anase memma akoma yare enku entwene kwa tutu anamo ebra obo Herbal na oba eye last stop kra obi wo ho wa akoma problem wakọ hospital anase wakọ akotwa scan ama ya kan ne say na koma no ahoho anase ensuo egina baabi tutu anamo ebra obo Herbal na oba eye last stop won so arteries and veins no droban yahodo amoja efam edi afresane moja efam edi afresane woni paduane mu bia no obi wo ho cholesterol ne fat at sa entri no enti ama emoja ne ntimi influ ewo nipaduane mu eyie ena se moja ntimi influ ewo nipadua mu yi a etimi ma time bia wuti epae enti obi wo ho ni tipae no eye egina se emoja ntimi influ enko adwene mu yie sa wodie eye no atutu anamo ebra oba ye di machine behwe se wodie wotipae no emoji da se emoja na ntimi influ enko adwene mu ena ama oti epae wana se bibisa abibidro ha de be ma wa be solve sa problem no se emoja ntimi influence wa wakoma no time bia ebon tentem because emoja akoma no hia se na ebe ye adwuma betima ma na ye adwuma normal no emoja no entimi mflo nkwa akoma no mu yie enti time bia o ya ade kakra bia obi wo se doctor enam santi adwuma a me ye ntimi nye biem because se me kɔ ho a se sia na makoma bre na makoma ebo me periperi enti adwuma a me ye no magyae tutu anamo ebra obo Herbal na oba last stop won so enam se emoja entimi mflo yie enti wonan no won time bia ya na eye titriti tiso anamo bra obo Herbal na oba eye last stop enye no nko na obo Herbal ye di hu dwuma na say treat ewo ho ena anwumre se wutie na wo de eye kidney problem say the research and say nhwemu ema ye hu say kidney problem no kwa na ekosro even enkwala nyina last week omude obi ba me ho no ye in age near 12 years na akola no eda dialysis eso ni kidney into da dialysis eso tutu anamo ebra obo Herbal
emma o kidney problem at an set macha aba kidney kakra no emane ndidi enye kese tutu anamo ebra obo heba na oba a last stop o de liver problem say o liver na ahonho ana say fatty liver strade ewo ho a tutu anamo ebra obo heba na oba a last stop ena anwumre wutie na o de ya war problem wa worry for several years we oba untimi emfa fru en wo banto na so a tutu anamo ebra wonso ye bema o enkwamo na etimi bua se bema wo show oba nyinsan no saa kwamo no na ho de nsem no ewo form sperm quality no ewo form oba ye na so ya abiduro ho de bema wa be improve sperm quality no na wonso ye bema watimi ahye oba nyinsan ena anwumre wutie na wo de diabetes na ye kana sikyire yare no enye okoda obedwonso saa obi otimi kasa doctor metima dwonso anajo be 10 and I say even more than that and sana de achi tutu anamo ebra obo heba na oba yebemu abibidura ebe reduce o sugar level no aba from na Johnson na time bia 1 minute bia na o sorry akojunso and I say Johnson edo no ni nyina ebe jai na wonso ukokoda nwumra watimi adama o ho ato ene anwumra wutie na o de ye namu nsayare ne de bebre enti su anamo ebra oba bi otimi ka so doctor namu white ne syphilis nti ahemfie ho enye kra enti mintimi ma me ho kwan emma bema emma me ho because bema bia ba no ho a eno ano no once on friend biem na o de share spiritual ayi tutu anamo ebra obo heba na wo ba yebemu wa bibiduru a ebe solve sa problem no ama wonso wade wo ho menka se bia ye mo ya ready na nwumre wutie na wo de eye ni problem se obi wo yese nani no pressure ewo so tutu anamo ebra wani so eta ye wo hene ye wisi ene ebobe from 5 to 6 ekwa untimi drive tutu anamo ebra obo heba na oba abidro ho de be ma wa ebe solve sa ani problem no na wonso watimi ade wo ho obo heba ye wo branches ahodo bebre se ene anwumre wutie wo Ghana ha na branches ameba be buboi wo benya wo betima tutu anamo akoho ye headquarters e won Kranza adehyeman eye adwira kwan no so ukota chiman so a ye wo Nkranza kwan no so ye ne Kente Royal House ena eben wotra post officer honum ena ewo ukosunwane so a ye wo Zinco Divine Junction hope Zinco Divine Junction ye ne Migration Information Center omo office no ene edi anmihwe Accra so ye wo Kaswa official town Kumasi ha de ye wo Adwatu Adumanu Udru Abripo Junction taxis na esisi wo ekọ Adwatu Adumanu no okase okọ obo heba ana se sofmaame ho a ye de ba besi ewo ye nimu pe obo heba ye nimu pe ye ne sofmaame kenke selling joint ho ye ne sofmaame enedi animhwe enti ye numbers edidi juma ope direction numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 05550 191514 prekese powder eye obo heba one of yadra yede aba adwama so no na ebo adwuma yie ankasa prekese powder no eno na da screen no ani no eye prekesa yede ye enkwan aduane ewo fie ena obo heba ya ye nhwehwemu research ahu se enuanedura ahodo a ewo prekese nimu no se kwan ya Ghana fo efa so esi nuano no emasa enuaneduro ahodo no bebre na eyira efirimu enti se de ye aduane a ye nya sa aduaneduro no enti obo heba ya kwakofa no enwura mu ye nuam ye nya ne hwe pure sa natural sa ena ya ye ni powdered form enti se wonya bi na uyusu a nnuane duro ahodo a ehia emanipadua ne nyina no ne nyina onsa eka na wonya bia atre ewo inside wo de sa atre no ebesa ba ko pe
na wo de nsuo warm water nsuo de de be say disposable cup keto no half na udidi wia no wa yen say tea no na wanom ebetimi ama na say etimi ma emoja eflow se emoja kwan no entini no asisi na emoja ntimi mflow ewo nipadua ni mu a ebe yiyi sa emoja kwan na emoja timi eflow na wo nan no wonsa eyetitriti utipaye no ni nyina agyae wonso wo akoma problem say hypertension ti akoma problem wonante kakra bia na akoma ebo per wo ya de kakra na wabre wo ho a na wo yema hyew se ne da meka no wondi obi aka na nso ho a na wo yema hyew tutumrika kope preke se powder no bi eyusu na esan so ye immune booster adro tatahwe yie ankasa ti se wonya bi na wo yusu a ye enkwamwa na eboye ho ban free nyarewa hodo nyina mu no se wonya preke se powder etimi ebusu sa immune system no na obi ho o se ya doctor ya na eye me se me nyare me honam nyina eye me hojo ye bete ubisa no nso a ontimi nka se doctor me ha ene ye me ya na se me ha unya preke se powder ni bia ebe boost immune system no na wonso watimi wo ho atimi ayedin yie ankasa na ye hwe bibi kakra so afa ye odin no ho odin I need some of the odin. I need some of the odin. Ese broni no enum ye no adanse a ode ba Doctor odin ne bo adwuma o odin ne de ebo adwuma yie yesu na duru ho na o magye enye ize de bia ne say o ma hyeme no doso odin no until next week there you me the box adwuma be no odin no ya mema na ya na o mahia wagye odin no se oye bema na o mema yosem ewo forma jai ebo adwuma ye ankasa sisi yade no so ekọ won say producer etwa o hwe manim sa say doctor me wadanse ma me kwan na me medi koko sechi no ani di no next week me bre obi doctor next week omo ma jo di no fie nya me mo medi adanse ne sa pepepe ye be ne sa me mo medi adanse ena enamu nsayare se wo ye oba bema wo enamu nsayare wa numno anum antibiotics ahodo bebre awo mpane ahodo bebre enko tutu anamo ekope odin bi enom na uyusu a sa enamu nsayare a wa treat for several months several years no be free ho ama won so wade wo ho wo so wo de physical waist pain wo ye adwumaden time bia wo sisi wo ya won so onya bia odin bia be solve wo ye oba wo de miscarriages wa fa afura na say enam infection namu sayare nti say ovarian cyst cervicitis ni nyina namu sayare a wonya odin bi na uyusu say oba ebe solve sa problem ni nyina ovarian cyst ne cervicitis ni nyina etimi cause miscarriage wo fa afura etimi say ha ntitutu mrika kope odin no bi eyusu na uyusu odin na ebetimi aboa na nyinsen na afura ofa na ase no atimi asolve wonso yo ba na wo de menstrual problem obi wo ho ase doctor be 6 months ni mintimi engu minsa nyanso se nipa kro afa afuro tutu anama kope odin no bi eyusu na wo yusu a wo de adanse ebeba ukọ pharmaceutical shops ahodo a ewo Ghana ha afa na nyina ne Herbal shops ahodo nyina onsa ebeka odin ene preke se powder ni bi ayusu emfa ho ni baabi a wo ukọ na se wanya bia ye numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal and Medical Research Center ye numbers didi juma enono enti se ofra eno anegu screen ani no se wanya ofra numbers no mu bia ye beso wasene na problem bia wo no ye de nyankopon ene abibidru emwa asolve ama wade wo ho okay yane Dr. Penia Obo Herbal and Medical Research Center na doctor we smart say she ne ho ha
doctor ne wa cheta papa na me yada bruta me ko ho hwe me kama otinanim said we see eye nipa ho adwuma no won saa nante enti ye ko obo bad medical research center do adome no ho na wodi ne dwuma yenkoyi na yenkotu ye yade ase na ama me ne wan say yade nipa benya so a na yade kro ya ye ekope bibia bedi ene me bede nenam abrante afidi a wode ye na dwuma meja mafidi ho mapon memfanya osima kwa akutu okotu ye soso wa break engine akoya asem foforo ye kokan so odo operator no ba bi o ye adwuma no soso a o mo se nyom ne na ye adwuma bi efiri se wa se fidi ne mbetua nti wa dwane na eduru ba bi a wo bedwane wa na anim di ote ahane Sompa Asem Mpe Nipa no ye behwehwe no kwa akoma to ye mwate omuna samwa no for sure asem se wo kan mu oya on se de bia meka se uhu obi na se sabe ye huru ni se wa mobra ti asem ni mu ye enya bra na wa mo na nipa bi na asesa na shebre adewe me se maka sa asem we se wo hu anomakora nto ne bo ebia no fridodum obi etimi hu obi na akana nipa so me de aka na ani wa mobra dabi nipa da sani timi twi nipa bra boto fam anhwe ya wonsole biom da o sha asema ye kan se sa brante ni hu akoye hi nyan tie sem se ka ya kokosa chikoye no obi se brante am ya chena tumunti no chese otie ne sunsum so kra but ono so ne didi na bia nka wontimi afford de brante ya ye o hwe ka wabo bakwadwu obi machi sa machine no ehun ka nya asem ketewa wo se kra na ofoso obusa ne se eji besi won ehun ka no wo se ehun asem kra mai hwe sika wo bodin anya pete sika wo titi sika severance 50 million na 50 million kra da so obi capital a wo pe nso onya na ade wo yakosi asase na fidie ni sesu no mese wiase so tiri nya ba bia nam bia na so dem kwa wo kokora no bronsam be ha wa ma refu bible ana watima wi so dem akwa no wo be sha ba betempo manachi akuwani achi ada sofo ka no untie bi da na wutonko se mese nipa ka so ba ha wa se yesunsumo fam se honam fam mese wuti blame kwa na so no ma nipa bia ma nipa bia bofom baby a machine is in mu ayim abrante emu sanse okotu ye den because machine wo yinim etu okotu ye den etu opa chese mo ne pa chese abrante no ekotu machine no etu obi na man instruction enye oju omunim etu mebi am sin kontopo bekum e ba mani pa wusa kontopo be mani pa wusa because ne kwa kan ni pa den sese e ka abai akwa bi times was e kaaba se opani sa sika go betima ya de foforo onu kwa nipa na sa excavator on nipa no kwa na sa de ne ndi akwa wa consider o because no man na engine na break no say get to 2 billion as say o ko she obi a on because sa no man ho asai kwa na esi ba bi e ko transcribe no kwa ye twitwa kwa timi sa toka sa machines na esisi so na kwabrane atima kofo a break mo no so de kwasea wadwane edu ma bia wudwane a obi amachi wo ana papa no kan no se tu twen mensi fom mpre wonsi friend ajasamo mi am name Jehovah Adona ya safo ne papa no okwa na nkora na ya mu dimika mo pre wonsi fom ya jebo dabida no se jajajajaja tuna do beba pepre ho no aba hwefo metuo no ade wo beba fom ajasamo ala we dey ekekan ya na edu mebi amese by this time dey we say nipa ntwa bibi say first ya si obi a wanko suku obi a sebu ekurasi ni ena obodua enei ena mpifo ne say ministers ya koto abama me jisika no no di duabo atato it is a duabo no wo ye obi a dey be very careful Ghana anya ne e be kacha brand say onye say
but the abadan warning and or de mamwa muni mu bi na debi amaka me foreigners on baba bebu yakwasi ada there's so many India for na yadwuma it is as asem ne ba no wono no brand ekwa ne ho akoye himeboa to mu mfi no na ka wa bo brand obeja amanaka ana de wadwane no so no se wo tie na wo se friends Ebenezer din bia na sa de da wo so din kama Bible mu din Ebenezer say kan say Ebenezer na comfort no na and comfort na comfort was Bible and so Bible see kone comfort say yes is an comfort chumuta atwam so enti de pese kan nyan say Ebenezer se wo tie nka excavator na kotu e ho aba asem no ana obi abusuani ni na omomode nka nchen say within e ka no ebi kwa no no obi ana ukunu na kasatra no abrante mu ye na hia eye hikwa ovosuo de na de ayira no pe oh yeah afidie we mesi obi obeye bold abetra so kana sem no uhia na twani pruse because oye bema na ni abre enye yize na ni abre na sika we Asem Mpe Nipa enka wono an konti fa mobra it is abrante nyame ampata na sika ko yiye na otofom ene ye obi hu obeka so fa mobra anasem papa mobra na nsu nipa da sani kwase bitimi sise obi shebre e wa wiase na wa bra bo nyina ye basa ebini ye de ye ka kire no wono akwa no so a so ko no a wo se we mi a china tunu su no Asem Mpe Nipa so oni mi nyansa kura ya na sa no ma no mo ye say yes ensem trobi e bobi wa no trate no masa omonye very careful no okay etimi do force we dey make nyane say ya friend say Ebenezer meboa Ebenezer bebi onam bia no ye hia no eni wo mo a omunim hu bi no mo nka no kre remes bebem oh yeah remes bebem mp3 ya boy wie da okay ya go computer so adwadie emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siemu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siemu wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasam ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku, afraid of the cool. Then cut our cranny. Hey, I didn't remember connection man for dingo for secret when you tell the musan. Oh, Express Group had dormancy. I couldn't wire for. Up a soul to Quancosiandia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit in Sua. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More person to Quancoye Jumansu, or bits me the wako Dubai, Qatar, and as a South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra so Amuoka Nation First Light, Tama Amuo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Yasika Chebia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out.
prompt. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. She and say a penny piasse about Jamanso. Piasse, Anne, Piasse as a frocra. I would a real Nilico, Nafra, Unisano, but the new brand Hama, that's a good young one. This one pursuing what's in the pampino. What silly dan Cassa? What did they say? Well, give up Piasse and Saturday. That's a woman swap. Nihano, I just don't cry. Nothing wobbly. Sapa pepe. Cherry, Cherry. Piasse, I will do Bia Tom and Sandini Ewo. To Franco Dom Peace Ventures at Ewo Boase. Fresana Messidi this week 0557 758431 and 0270258138. Piasse! Cherry, Nami, Cherry! Nunyansen, one too many are winning feeding watching. And Sasa Pin for them. FD Ajigadi Kratui Atum. Okay. Yasemu excavator. Odiende answer no aban bi ban no hwehwe no so ni nyina Ghana asem mamitia Ofoso bema ma menchia me wura no mo aprosifo nyina yekunu no omo bo adwuma pa no Nyankopon koso enhye no omo ahoden eno yekodro ho na bi nso ye adwuma fon e wo krom hase no Ofoso bema hwese company akwakofa shenkeni excavator driver na company kese we say no excavator driver nya ba akopɛ na wo ho wo ma won mu ye galamsey fiafia no ano krampo no eya yemfa eya friend say operator ba akopɛ na ya operate wo enti I wonder why you mba begina ho aka say a brand here no yenim ne ba bia na enyo no na ye driver anaso ye operator na mama akwa na dwane enko police commander ho nso so police commander asem obeka ne se yefa akwa ne nko court akwa ne go hu ne he na branch we se ordinary court kakra bia ya podi ama won mu nti no adwuma working with integrity service with integrity no integrity say yenya bias integrity say be honest and say yemfa atro enya adwuma de no kura de be pay justice ye be sikidi ama de ne ho a kire no. And some of our police commanders, some of our police personnel, so no, and now Juma Omuye Ninano, and your bongo working no more yet. Now, my main catcher branches so I bet you can come and Tony Yem. Now, me, I don't weigh more brow, a Julia so now they are quite no more from the winning affinity to copy Nenasia. Nanny and the Hunina, Danny Diana, someone and I say, your friend is saying, a mob bloody been the Bayana. No, I always say, tia. Nya dia okwochini so okwo title posters and I say, on the picture say, kwa na ma correction no. Normally, I can say your pap, Galamsey site here while round no. Ye can say you shana ebe hunu very simple. Because omuya, it has said you around and I say be or no, obeya you crampa ye nyale picture. And one say the Galamsey site I would no have been obekobati anytime one, ye de be ya sa de manasa koboboka. Enti abakwa kotua edi amama lam no Ofoso bema one fa sam oblo no kwhwe no wono aka so mkotugu no so a wono na beba eyi sa se agya ya wo se agya maminsi wo se da bi wo de ka hwa etuo na de beba nti no wan ka na komanto na yem ye be ye de se fata se be ye bibia so be koye na ne ka wabo no wo matimi aba betu aka na ma no Ofoso bema me da ase we yankeka nkwa akiri pi na me mahunim no ankrofo no komuku wi excavator ndi akoye adwuma na dwo no sana moye o madwene na enwoma nimunti ene gina he o me ne Africa cho because I excavator ni boat kura ne bo den na okoka posifu asem se CS Oforisuo Aboagye no ya no de ne asia posifu so na so bia posifu no bia adwuma mo ye ne enye posi ni a ya be report obi ama ye kon ne enko kire no se ye mfa ne kokot na so ochini wi afa ni ye de ne kokot no aboa no gina ho an ye tunutuo akwansu adwane e de ne de ne kokot no ya asem ma ya posifu ni bio mo se he fa no report to asem no
Nkoko police station. Why I want pe commandant ni din. Kaya the signal be ma no. What am I say? Okay. Yeah, the signal be ma no. Mahama ba was a son nyoma. You best sound. I'm a gun and muadro. Oga Mahama obedi agro. Yanya politics dear. Nanso so we wa adwene say o mama Mahama na ba mu no enko kan ya. You best sound. Sane be nkoko ho no. Papa kwa akoma to yem ate. Ye nkoko. Me ma nkoko to ko ehwe ho. Ye bet taken so a ono a wode ne nam America beba dem na mmoa ne tetata no mmoa no muntu omo so omo nkaw no omo wo ho no omo nyaw kan kwa koma to yem obi antim nyo futiri wo ho ye nyina ye Ghana fo ye omo nya hunehuna no ye nyina ye Ghana fo kwa koma to yem wate abasa an mebo ye afu. Okay, your first story ne ba konemra na abrɛho kyerɛ sɛ abrantie bi wo fie ha na asɛm no abrɛho papa ɔse ofusu mintimi nkofie ɛka mene no die no kɔgye sika kɔyɛyɛ ɔno abetu na num tu ɛyɛ asɛm o. Eno titano Yaw fetish land eno ewo afigya kwa abre north mensinim asante mantem ha. Opani Kofi Aboagye wono na ye abusuapani ose kwati kwan bi obi afa so a wode to asase no ofa ne krata emra mekire etititia. Na se ofa ekwa so na to yo kwa boni so na to yo se nkwankwa ni bi na fa akire to ma wo fa krata nyina ekọ Opani Kofi Aboagye ono na ye abusuapani ematano Yaw fetish land no na ekọ na efa onkrata ne ko kire na bra wa sha atoso 30 days say 30 days no pa ho na se wan fa krata no ankwankwanko kire ene adwuma mu bedi no enye asem keto akra adusa heba wo frew na ono ene di nu papa badwa so ene adusa heba mixture no ene capsule so no edi dwuma pa rofo koku ena aye wona ana asa de ben usisi eyo ya bema untumi mu adwuma ompam arthritis no ha wa adwene menstrual pains no so ha adwene pa honam nyina eyo ya adusa se men kan kiro se fo ani kire na so ye ba bi eton adusa mixture and capsules bi ya no totobi na honto titi adusa se ede ben na ha wa adwene pa a untumi emwa emma ohun entumi ento emfiri wo yare malaria kora no a obetumi aboa ekwan bi so owo Swami Mazi Makro Goy filling station hwa na owo ukonkran so La Paz one Las Palmas no na bo ho sunwane so ubehu no ho ewo New Town one susu good no ene di enhwani mu eno ti yenko adusa Herbal na enko ne nupa no yenum bia ebetumi aboa papa yemfrɛ wo mo wa homa wi so 050 011 0115 0500110115 na yenko adusa Herbal asue na enwoma enkonkan orofo nye bia ni bia debi nye bia ni bia de eno an club bia de eyepani edepani Ghana fo nsapa omo pe papa club bia no ye last size so ene wa dantemo no ne ye ba ku bi so e wo kan mu eno ne fe no take me home no eno club bia no Ghana fo agye atum bobo bi twetwa bi na efa pe bibidi na club bia no onom a utumi didi ma hoto onu wia no ade ba akwa kan no no mfre no ta ho klobie ena me kanfo na me dia ma aponto ne abadi to ne ayo no nyina no klobie betumi aboa pa orofo se uni fie du nwotwemfo asem koso obapemfo fo asem koso Food and Drug Authority wachi klobie atum wo Ghana ha omanfo no no papa pabo ahodo ene baabi etonsa tunsa bia no se wo pebi na so wade akwakoye wo ayo anase wode kwakoto party orofo klobie ena me kanfo na me dia ma sanse bia de enoa ene club panipa memo akwaba ya eja empom te say yakopon da roma ye frɛ say ma akasa munya den pacho me dia agya akwasi firi hin na baaye afrancho ya me pacho wakosam ne sen ya wode abeda Sompa Asem Mpe Nipa
Yo me da se pa. Masem tia ne se. Ma kasa na nya den. Abrantie bi e fa ni Solomon tete. Awo wei. O Accra. Uni no. Osu ai. Uni no pa. Minim ne yesa. Uni no face to face say. E pa cho da bi. Na he na anim no. O internet so. Internet so. Ai. Na ono oba bi na yedmo se fa na big ono na minim no me phone ba ko na sei anye sa dia. Abigail so nim no wei. Eno so sa internet ne so. Ba cho ai. Intio. Jacoba ene se omo wo am so mo yedmo national lotteries. Omo yadwuma me national lotteries. National lotteries. Ba cho ai. Nti omo ma me ababi. Me lotto no kura no Nyankopon ani me kura ni me twa. Abase na so nim twa. Eno kura. Ana unim twa dada. Sanete. Ajo. Enti me ho na me twa aba na frame sa aba me nkɔhwɛ. Amba me kɔyɛ na ya chocho wo. Ayi board no so ho. E fa he. Ewo afrancho ho. Na abo. Nti na se scan na me de twa na me de ma me. Na ho che nse o se be omo e percentage bi wo mu. Ti se twa scan na me de account number ne me bibia dey. Mo ho no me send this scan afa. Baba nkakra sa ma ni ba ho so. Na scan no akwa akoduru 540 million titi scan no. Nti skapa eso mo de ma me so no ye 1.9 billion. And I'm saying that dia omunyo mo percentage ni film na omfa me dia no e ma me na dia ma asem ne kum kura ne se meje nkofo be sia ansi ho wo ho bo so me bia no etua be se 30 scan 50 million me ne se wa hu se loto no abo a che se wo wini manya ho nkata se no nyina wa asisi e se be ya nkofo di ska be ma na ayedi ena wo mo amafajo dia no kura na me se me dimi nkofie utwa ne fa he wo mo ne me twa ni so phone so utwa ne phone so na so utwa ne phone so dia ke beba begu mobile money so mo send this can ba na so akoya asem ma sisi kata ba ko ha men wa na de phone no etwa loto no ba jo da bi om na twa ma wo oh adi nya wa na do phone twa ye ba jo da bi minim ye kura om na twa ma wo eno mo asi wa di sei na ye 1.9 billion na om send o message wa di ni nyina ba na de no man fa sika na send o na so mo do ka to my bank account no mo me enko 1.9 billion yey sika ni brada wo afa o sika ni bra eda wo afa o 1 point say na utwa ne say ya odi za 700 wa na de sika ma o mtwa ai 700 ne say 7 million titi sika 7 million and I de send wo so mu fa ntwa ma etu de sika na ma o no mtwa loto no ma won kran abra wo phone so wa betumi amiemi atwa papa menimu ya yenkomra na kwan afa so hu wo mo no na yeni hu komo e ya asem foforo yenko kitima Herbal center na yene no kwotwetwe komo emra sisi ya 4717 zero kitima Herbal center maybe I kase je wo ma tifo na say ana maybe I ka kire tifo say ye de aba no kure nko an ye ka kire na de ka kire tifo ni say eyare a eni aduro no anase yesi na aduro ni Ghana ha no ana ye kitima Herbal center ye yare a yesi eni aduro no ana kitima Herbal center ye ho adwuma efi say yenko ani obi a obeba ya center ye be ka kire o say moa bia wo widiem bia na ebetima ma waduru ama wanom amoma wu afiri widiem mu na wo yem eho abra wo ni padua no mu ejite kitima Herbal center This kitima Herbal center ko na abeba ye be ka kire o say infection ya de wo kitima Herbal center ko na abeba ye be ka kire o say sa yare we infection ye wa na say HIV na ye wa enye say e treat hospital enye doctor yare if you say be doctor be no abekwa obetimenya sa emwa we aduru akuna firi widiem na say emwa no so say yare we kan na emwa no nwu firi widiem a ifa chawo enkodia na me fa chawo Oforisuo ade ba akokɔ enwa kra ne say sa amwa we a say HIV ye wa ubon say wo mon na mo widiem maako say emma
aduro na father na de bi ma wa obo se mo ne ninam oyem gidi because mo ne wu o wedi mu no masa enye yidi eti mesrawo ntu America na bra kitima Herbal Center na wo ba aho ya yare safie enti aka kire o se saa infection no yare bi a eba wan hwe a wo be ma nyina betima san enti ama nipa bebre mema afonfon ebehia ka ketewa bi kitima Herbal Center ko ana Oforisuo wo ba ebetima ma odura ma wano no ma be ma na ehin no asa pie na pagemu pa ma wo hu say yes obema na asina nem emu ayedu emu so ayedu aka ho ye na ada o ye ka ya asem ye na ada o maka jo se kitima Herbal Center enko ana wo ba ye be kire o se infection no ye di wundi ntino akura bi wo ho no ma no fa ba ma da na nsusu no ye be wo no na infection se bi na se bonka nipa bebre wo ho no sa infection no muwa no oba o mu pe obo se wa wo nipa duan pra mu kan pampa timi bam obi timi bie nanum pampa wo ho no enya asem keto mo bi na ada se okofa duro fufuo bi ama wo abra amwa no da wo video obi si da enti ne ya ka kiro se saa yare we no e ka wa obo se se e ba se wo ni oba no e be hia na se watu nkosu ya na se wonyinsen ya enam saa yare ni enti no wonyinsen ya na asai enti ne se nye kitima Herbal Center na ba ya nka afi na bonimfo fra be doson mo because an infection e twa nipa bebre awo e fa won se wo ye be ma no wa ba ko mi no infection no ayo no betimi twa wo e kwam enti Mr. Your number no dey to dwa no your number no is 0246 91 47 17 0246 91 47 17 enti ano na wan hwe ya na hu sa tete we abeka se bia wo hospital am yakọ wo mpane me se ano de wo mpane ni bia fe na na mua no e wura wo widie mo enti ne ka cho se sa ya lewe wono na chiwade kura ne pane na se wo tie nka na se wo nya ma ha na se sa ya lewe wo so a e pa cho na chiwade ene pane ana sichire ana se mrek eni ade e de kura de mfo bi nka wono akopem so be du kitima Herbal Center na misro sa emwai omu betima ka cho omu betima ko tena wona ase ama ahohye bi aba ohunam hyehyew wanhwe ya obekọ komfo bi ho ana se dwunsini bi ho oni aduro na so obeka kire se o maami ana so papa no ba bia yare wadi amanfo akoduro no anu odene na Oforisuo yare we ade ba ko a ye kura kum nipa mo amanfo nse no so ne se sa yare we e de ho sabeto ye ma Oforisuo obenum aduro bi a wo wi ase bia infection no no so betumi ma wo sa ye I don't know say often ye wa obon say obekọ doctor be ka cho say acid no na so go ye mama e betima afura ba mi mu ahwa be ka say o doctor be ka cho say cancer e so ne offer Oforisuo obetimi asamoa no otimi ba okidi hu ma e be say okidi wa hwa akọ doctor be ka cho say ji say onya kidi fufu ma ye de wo kidi no a wode wo be che no Oforisuo me na me ka cho say doctor no onyi dada ni mfiri wadi be we no be ka ho abrada da ne hya ho onimi se wo yi firi ho no ma muwa na wo dada no be di awie no na che se we na che enti me pa chaw ye de ye nimu nuro no enti ne yetime hu adura enipa da se ne wo betima no makogu ye mama muwa wu abrawa ankasa wo ti ase enye yi se sa enti ye ka ne sa no ene ye nka fashion asem nche ebi se maka chiro se ne ye be ka hani asem pa because hani ya ade amanfo ho chinye bi se hani ade ni adro bi se hani ade je ko yam na asa aba ne de adro bia no abetimi de yi hani na firi ho kitima wo se adro no me se ye hani adro no wo ba na se hye wa ya se kra de wo sika ni se tini nyina ero ne na wotwemi no aji se tini nyina fi se ye de adro no ma wo na se wo kwa enya de bi se yale no wo kwa akosa ana se de bosumi ana tama ade na ye de be ma no kwa ni nyina firi ho prekope enti ye giti kan kura nsana wa ye de duru na mu ya sese wa ntotwa ni mu dia e ho de ye num tama ye be ye de be mount ye no de se wuti kan kura wutua half na akota kura na ye de be mount enti misrawo se won aisa yare ya mi bodin kum ni pa hania no kum ni pa na hania no abehihia amanfo no nya asem ketua because na doctors bebre aka kire se ma ye wo ye ba ye nsanti no eni ane sane yam kra na onim omo frɛ kitima no mesrɛ sɛ ma mo nye enti mesrɛ se wo sa problem we na
Would the answer me say, San Anna catch no, say a cat Yalebi, that's a wooden watching ya, about for you to any man say, Mim Pasoba by many crown, I secret to Mabetuncha. Brown for you to any straight. Yes, yeah, do an amount. What I say? Now, Miss Long, ya misadi sira manfo nyina nse amanfo eyalepa mo pa yare hwew na so adu no mo kofa ne hene enti se nyame bua na say otikiti ma Herbal Center kan na say ada say infection say ye what they say hernia ana say hepatitis ana ye ukidira be pacho na won hu say won ato wa yire hu na wo so bode wuro ni bi na ma wonu aso ho nto ni bi because amanfo suyan kasa na amanfo nso so ada amanfo nso ache police obi betimi atwe wani say ya aduro no nkuta bio na so nsika obeta bi asa egu ni boto na ya homete ni pacho blakiti ma Herbal Center ya ne oba ye beka no kura kirewo oba de wo ho bia ye beka kirewo ama wo hu say kiti ma Herbal Center na ya ka kirewo say ye aduro so tumirika enti wo beto ntia me ka say obedi bo so me wa o da bi ye aduro wato ntia kura kura 2 weeks ese wo nyan senkire bi biasi ama wo hu say na wo meto ntia so ma ye kan kirewo say ye aduro no ye ne ye be price ama oba aduro no ye be sei ana aduro me beje me ma sei aduro na so bo ntua de a kiti ma Herbal Center de wa wuni ya so enti me sraw tutu America ne bra na oba bi bia be ye kama ma me de me number ne sa tudwa number ne 0246 0246 91 91 47 47 17 Oforisuo si ye ka asem bia na nipa bi nim se ni ho Oforisuo mema pa ya wo mu a efeshi ye di wo mu a mo be ma ai ti se mu ntimi fa ba da aye ketekete o mu do me kra se mama minim se nipa ne do so sa enipa bakiti ma Herbal Center nim pa o mu be ma ketu e bi o ntimi fa center ye okumase ebu akwa Methodist Church ya ne chirubu akodua school no ene di hwe ni enti sa wo pe ye ne na so oduru na hu ya number ne 0246 91 91 47 47 17 Oforisuo ye de ka se ko wie no ya bobo yare bi so akire nipa e ma obi ntina wo se sa yare ne ni adu. Okay, yani kitima Herbal Center ena ekwotwetwe nkomo no eya asem omaimu eya asem papa panipa tsesia no sedi ade na sia ye no baby akoba obosia no mo twetwe won bajane so am si loto no so di ye so ma fa sika na ama na loto no nimtwa dali unto chachada papa eno omo so a omo ade introduce loto no ma unnim wo mo ye phone so a ya asem kase pa o fa ko obobosia no moma yemfa asem no nsi ha na papa no ontumi nkofie na yenhwe omo bo na bosia no na kina ye no omo eni komo na yenhwe payment plan anye sa papa yi kina ko no wa kana no aduru ana kwan bo ni bi so a se emfa pepepe yo emma sanse oyere ewo ma eso hwe wo mu enu to amna sama papa ya semi yemfansia na kina no ye ne fa ko bo bosia ne no ni komo emre ni yemfansia na ye ne because o ka go body because na yenhwe ye wo mo so mutie ne dumre bi a ya futu se wo mo mfa no mfa na nti wiase fo so emu sa afide bu ebe yi de na so dumre bi a wo mo mfa because o ka so ka san se me be ko nti me no ya adwen se yenye sa ne ne echefo na nkasa ene ka fo na nkasa no okay Tabita clinic is men kan cho say diabetes prostate no infections no obetu ase no dia ma yade biada yemfa nkodan Tabita clinic wo say ebibiduro so enodi tu yade ase massage laboratory no ekwan abefa so obedidi nyina no Tabita clinic home care no so eye adwuma enya asem keto akra free prostate screening no enso ekoso ukuada ne yawada bia yemfa enkodan wo mu Tabita se men kan cho say yade biada wo de bedan no a obetu ase na wo de amawo ahojo daban Sindis Junction Kumasia eho enabe Tabita clinic
Accra Sunyane Takra de Takwa enso ubehu Tabita Clinic ewo ho Osei anopa no so ekusi enwumere no 9 e no ye adwuma Juada kusi fiada eno tiafra Tabita ewo ahoma we so 0260 1962 0260 1962 Paso beta se frau eduro bi ensa sensa bi eduro ensa bi eduro pa paso betes and American phone na media amount paso betes na ponto ni abedi ntuo no nyina da yiyo no nyina no paso betes and American phone na media amount agene ho papa won kan na beduru kumase no chesa paso betes men kan cho se oba no se wafichi kom no flow no enya kama paso betes empam enkomo enkoyia paso betes sa ena eduru babia onom paso betes no hangover yenko na yekoto paso betes uko kewa fam ho a paso betes enye na kotobi ne ton ne teso mfaso 0533770490 0533770490 paso betes ensabia duro sensabia duro pa piase leko efrew piase leko semen kancho se ensa we eba ye no wagire nu ni din papa se kyereme na ene se dia manfo egusu ani ni nyina ne se Herbal no ewom no ene millet na ewom no amanfo ennom a womonum ebo tontonton utumi atibidi pabo ahodo ne support ahodo nyina da obetumi enya piase leko no bi ewo ho na ne duduo mpa de Dom Peace Ventures oboase ena betumi enya bi ato Peace Food and Drug Authority or the stamp na sisu dimayam asa be piase leko ye ton Ghana fanam nyina enye nipa hwe ye fra wo mo 0557758431 0557758431 ye piase leko ena me kanfo na media ma metia ofoso be man pacho ma yanya ne sanya me ya adoma wo kira enso ne totia na ebe hu ba bia susande bode hu no be fenti yen kan cha papa ne se onka na komanto na ye meka ye nso hia ba wie we betimi ato obi enti ne ye besra akafo no so se omada romoma papa nya ho me kakra bi mfonso na aba na wontimi mrafie na ye hu kwan be fa so a eka no ene adwuma bi na obekwa akopa ye na watimi dia betua watimi dia ba ben so foso be ma me dase no ke answer ne beko homa no so na 0554933131 0554933131 0548933131 0548933131 abrantie bi friend no Boatin Thomas ne Ghana card ene ne lances ye ayira ababa babedi ha eno nti obi onim Boatin Thomas bia no won kan chen se ne card no ababa babedi Sompa TV Sompa FM ne driving license so eka ho a enya asem ketu akura sa anyoma mienu we nyina no efiri wa kwa mu a wanhwa emwa Boatin enhwe na wo megye bibia na anyoma enkonka hello oh ye oncha unu macha na naire mama kacha pale se obodi oncha unu kwa na ekibu nyiwati wanya aba ina me kono so aba no so ekibu ne obekom ko kwa ebi o ti no kwa so ekibu ni kwa on ti continue de no kasa obe ka na u ekibu ni ngwa no ekibu ni dia na kwa space kan ababa wa no on me kono so on me de kono so okay you so ekibu ni oh you votarian ana se obekom ko kwa on ti ko kasa oba foto na so ene ne kami karo oba no nyefa uko ti oba no nyefa wonde produce du kazi o no na ebe kan san fu e ken na ire oba ko na onya comfort no ko just busy be kunya you ko just busy okay hello yeah media me tungrana vringranzo Mr. Enoch aka Nana One Collections ofoso once crop unya crop no say e ba sa utimi kire wadwo ne kama pa na wan say comfort atwam no ababa wa bi say ye didi comfort no eto ne bana ne namfofo be sere no
no kure nya mi anim pa sama wo kan yi e asem kase o hwie I was a cases I would women some can you know. Asem ba kwa baba we aka no akwanka cases ni now. Since I'm one of me call, my penny be a friend of comfort say none of our pass and I was with you Sompa. No, some or Seremi, I'm a moment praying for man and sending a rahona. You see, I don't percent or quiet change of name. Into your papa our breakfast. Oh, and yes, I'm control. I just said, Dino, you have said, Omo Cano Nana. Or say, I can't take it to be. Miss Rasam Naba, a more for press and kick and send the ever fast and for fun. The comfort no aye twemo who ya sem papa am say akasi ma na comfort no twem I get ababa wa kofa sem bu we are see who na one panti wo oni ama na wa say akaketu e bi oni ama yira na se empe bi ama wa de also ba be ken anime say say na homa no di mani papa 055 ya famfa 0243585878 0243585878 na ya fanka ho 0548 931 0548 931 and 0243 585878 I'm so comfortable no ye twemo si akasima na wa woni e ma yira ye hwehwe bia ma na so be ka se pa no so ko ye change of enhoma no ha adwene tiefo se de hu de omo ye onana enhoma no ha adwene and chena ye so de a House of Faith Ministry Nicholas Safo ni sofopania ode nyame asem neso kai what time park e dey for course you asem okay 054 0548 931 0548 931 0548 931 and no line cry here adwuma pa and 0243 585878 na yenko na yetifo so emrem kama ayasem pa hello Osei. Yeah, when you? Hello. Mama comfort ni ana hello. Are you now didn't they say? Pacha me din dey Frimpoma. Man Frimpoma yenti o me ka sister comfort. Pacha Sompa ni. Oforisuo Aboagye na ne ka say. Aha, Osei. If kasa fiti bi Osei na say dey uti dey anya me kwala. Ompe we. Anya me say. Uti na anya me say. First na wo se pa. Oh. Minti na abaye. Kasa comfort of food na abaye. Oko. Oh. Sister Frimpoma. Frimpoma na be super missile. Hello. Obo. Yeah. Obo. Go just please. I'm not in your bro. Osei Aboagye sister Frimpoma. Bibi ani. Oh. Isi acquisition. Na the Frimpoma dia na mayewo. Oh, oh, there be Frimpoma minti na ba ya wanya dia. Obiaba. Hello. Obozo. Yeah. Bibi nti afra me bra Frimpon. Okay. Mi gina Frimpoma echi. Na ene show no dia esenedani na nanka abiroti aka ezemi sarinti ma firi ono no side na ma me nko sister Frimpoma na me nko tana tika gaza munya asem. Hello. Hello. Baby afrefre udi katachi. Ma gaza fra chiwes na for udu ya ba. Pani pa yetio. Me
Mepacho, comfort now, because you're trouble there. I don't think you're comfort. I'm see Dino Yetchem. Huh? Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. Okaza free. Reminisce Kuma. No, okay, yet you. Okay. Look at that. Nipa now. Will be called the machine. Okay. 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 In the beginning, now, reporting of police and. What's it saying? This is the beginning of because I'm reporting of police one. I will report to my police, my coach, Nipa Kobe to me, I'm here, operator. No. And na police in say o mo fa asem no court. This is supposed to pass and court. I don't send machines one can check no kutu machine wa saying. Na se si akra no sa abo ni gina wa na yatunutu nipa no wadwane Ebenezer right. Ebenezer na dwane. Company na guy no yeduma no e hon. E say company so se nyo ne abrante na ye adwuma. Oh that azami no omode ya guy no. Anti etuo na de ne beba etuo no e de ne beba jasam won kan ye tu de kan akoma to yam bibi ye Ebenezer no wi a obeba fidie so why. Okay. Hello. Good evening. Majo so be men na baby afrefre udin. Majo me free economic cementing. Yetio. Mo Nanka memfre na so ma me your phrase here. Mama in fact my kai masempa visit. Obozi oti dia Jesus and my. Meta pa ba memfre da ma me no friend ya mi jaro. Say mo pen say. Was a son on Enso. Sanso called them Mumai. I don't know pe. Oh, say my pampa mupa. Me tri nyina na ye white tree. Na me bo akokora preko. Hello. Baby afrefre udi. Hello. Me pacho me baby be my use. No ke yetio. Also apa wodi mu so ko ye. Oh, na ye men ka me ho asem. Myself will be any program so. Ye takini. Hello. Oh. David do ba no so ye fo su asem o. O sire bay. Hello. Can you speak you? Hello. Baby, I'm free with the comfort of where we need you. Okay, that's free. Bechempo kukrom yeti. Let me cancel. Apana watu cha. Yetu no. Yes, no Mungu anaomba mfini sanka. Ni sanka kana dawo ngo no mama. Kadache na loto na watwa no nyame ne nukura nim ni enye loto papa e frosters o magisika no. Mate. Ana obeboa no. Dabi. Kabe ni na no asema kanu ni nkan. Okay. Your last call and to apo ebiana comfort for na bana pai. Hello. Obo. Yeah. Me bon pai ka we Oh, kwa just space and fam hani agro. Mommy enko na mitri no kura man for ha me adwen. No okay, mama tia. Ofoso bema. Na de madin kunim. In fact, Asabi, you make ayo. E kuni be no adi. You make say, who change you fear? Yeah, free Sompa so amedi akwa yi. Sa we say transition we kwa na yo smooth dia because of how am ben you force atoto ne ma no. But also bema.
year fufuro bi ana eba esisa bi eba e wasa de nkofo si hu no aha obeblansa na fenti no bebla ni neti no so pampacho so obejira na ma ho na yi no asa beka ho asem de pacho afoso be ma ye wa wuti etie fo mo fa nche mi nyini awo nyini bia bia so nyina ne